mwakoze subscribe kuri Doors Empire. Iyi ni channel yanyu ibagezaho ibiganiro ndetse n'amakuru acukumbuye, politics, ay'intambara, amakuru ya siporo ndetse n'ibiganiro mpamo ndetse n'imikino njyarugamba, ndetse tubagerera no mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku makuru yaramaze iminsi ahwihwiswa hanze. Byatangiye bivugwa ko bazataha tariki 20, birasubikwa bavuga 22, ariko birangiye batashye kuri tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri. Umwaka ni 2025. Nta bandi rero ni ingabo za Sami DRC zari zigize ihuriro ryo kurwanya cyangwa se ibyo bise kugarura amahoro mu gace ka North Kivu na South Kivu. Ubwo ni ukuvuga Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Izi ngabo rero zaje ziturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane igihugu cya South Africa, Malawi ndetse na Tanzania, cyane cyane ko abandi bayobozi bari muri SADC batari bakumvise neza ibintu byatuma barekura ingabo zabo ngo zijye gukora icyitwa kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero uyu munsi nahagana ku isaha ya saa 12 zo mu Rwanda, ibintu byatunguye abantu benshi. Abanyamakuru benshi twazindukiye ku mupaka mukuru wa La Corniche uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, kuko niwo mupaka mukuru dukunze kwita Grand Barrier. Dutera amakamera tuvuga tugiye kwitegura abasirikare nk'uko abacancuro nabo bakerewe rwose n'abanyamakuru. Ariko mu gihe twari turangije dutangiye gukora streaming, dutangira kwereka abantu ko ahantu ho gusakirwa, ukuntu bari bwinjire ku mupaka bagateza amakashe, kuko bagombaga guteza kashe y'uko binjiye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse banagera i Kanombe bakabaterera indi kashe isohoka mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo rero ariko byagenze. Nyuma gato turangije gusetinga ibyuma byacu, rwose haje umuntu utamenyekanye ahita atubwira ko ibyabaye ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko nta munyamakuru n'umwe wemerewe gufata amashusho ndetse na videwo no mu Rwanda biri bube uko nguko. Ariko ibi ngibi ni ibintu bihita byerekana ko diplomasi hagati y'ibi bihugu, diplomasi rwose iri gukora cyane, irimo gukora akazi rwose k'inyamibwa, akazi kadasanzwe. Bishoboka ko M23 rwose ishobora guhagarika imirwano ndetse bakumvikana na leta ya Kinshasa. Ariko amakuru twabamenyeye nk'ijisho ry'umunyamakuru ntabwo twari kuhava rwose tutamenye impamvu nyamukuru ituma koko banga ko dufata amashusho ndetse n'amafoto, kuko ku bandi byarabaye even n'imirambo cyangwa se imibiri y'abatakarije ubuzima ku rugamba inahaca. Abanyamakuru nta kibazo rwose, twacishijeho inkuru abenshi mwarabibonye. Impamvu nyamukuru rero
muri iyi SADC abasirikare benshi babaye kajorite, abasirikare benshi baramugaye, kuko abenshi harimo abadafite amaboko, abadafite amaguru, bagendera mu tugare. Mu by'ukuri ni ibintu byagaragaye ku mupaka ubwo batezaga, ni ibintu rwose ushoboraga gukamera waramuka ubishyize nko ku mbuga nkoranyambaga. Nabibashyirira kuri channel ya New Doris Empire, nk'umunya South Africa yabonamo uwe rwose bikamukora ahantu, ahubwo agahahamuka ataranagera muri South Africa, cyangwa se imyigaragambyo igatangira nabo ubwabo bataragerayo. Rero nyuma y'abo ngabo twabonye bagiye babura ibice by'umubiri, ababaye disturbed mu bwonko rwose, hari abo amabombe yagendaga aturikira iruhande bitewe n'uko batamenyereye intambara, bagahita bagira ikibazo cyo mu mutwe direct. Ndetse harimo n'ibivugwa ko hari abarwaye korera bitewe n'uko ubuzima bari babayeho butari bwiza cyane nk'ubwo bari babayemo muri South Africa, kuko abanya South Africa nibo benshi bagizemo ikibazo, kuko South Africa harimo abasirikare 174, Tanzania 24, ndetse na Malawi 8. Rwose barangiritse cyane, niyo mpamvu nyamukuru yatumye mu by'ukuri amashusho n'amavidewo atajya ahagaragara. Ariko mwihangane, abasirikare basigayeyo nibo benshi, kuko abagiye ni abarwayi bafite ibibazo by'ubuzima. Mu gihe kitarambiranye turabereka n'abandi bashya basigaye, kuko nabo bazanyura aha.